namhlanje lo muntu loyo umthukwa nangu yabo nangu Nkodzana namusithini ngoba umuntu omnyama wenziwa imillionaire wayantshontsho yabona ngoba umuntu omnyama ubaba uZulu wabenza baba amamillionaire ngokuthi abavula amathuba ukuthi babangene kumathenda ubantshontsha. He was corrupt njani weKotsana ngeke ngize ngikubloke namhlanje khulileka bhuti ngeke kubloke namhlanje awukungena ichaza lento mhlawumbe so understand ngeke ngikubloke namhlanje hlezi ngikumutha ukuthi ulalele kuphela today inviteile manje ngifuna ichaze lo ishoyo lokuthi ukuthatha phi lokho ukubeke nje ungabike igwala ngena ngi-inviteile njengamanje ngoba ngifuna ukhulume into onokufakazi bayo into onesiqiniseko sayo ungakhulumi into oyizwa owayizwa ikhulunywa ka-SABC 1 nako NK News nako Newsroom masicanga ukuthi leyo usuve ukhulume ngayo bayahlupha abantu abamnyama othi mangabe kuvuka umuntu omnyama wakithi mase kuthiwa hayi le mali uyintshontshile hayi corruption why corruption ihlezi njalo ikumuntu omnyama why corruption ihlezi umuntu omnyama ukoko uBrad Molive babe lapha ka-Eskom kwathiwa abantshontshe imali kwathiwa icorruption kwenziwa yonke into bakhulunywa kabi kwangena bani kwangena umlungu uma ngena umlungu kwacima ugesi ade khona okoko benoBrad Molive bayinqanda indaba kagesi and Eskom lapha wenze enkulu iprofit kwathiwa bamasela kwathiwa bantshontsha kasho yonke into ngabo namhlanje inkantolo yabaveza ukuthi kwakubesukela kwangena umlungu omhlophe yaqala lo shedding wazoyishiya phaka wayishiya naye simxakile waphuma wayishiya umlungu but ngoba umuntu omnyama kuhlezi njalo umuntu omnyama mangabe ukhona something njalo umuntu omnyama igwala phela uKotsana kuyazi ukucomment kuphela igwala kuyasho ukukhuluma naye into naye angenayo isho yayo ezwa nje kushiwo nje kwinews 24 kusho lapha kwi-anchor ukuthi hayi corruption wezwa noma le mana bethi corruption liyahamba izwe izwe liyahamba amagroup wezwa lapho naye usayibambe lapho noma uthi ungam-educate kanjani uthi mvula ingqondo yamchazela kumnyama kubona ngobani into abayixishwa kakhulu yona inzondo kakhulu kubona yabo inzondo into abaxishwa yona kakhulu yabo so namhlanje lawo bantu lapho bavele bemsulo gogo thiwa babesukela engekho yonke leyo ngoba njalo umuntu omnyama akafanele enze into enhle eMpumalanga kwavalwa imine ezayiranwa amagupta ngoba indle emnyama eyisabhili lapha isebenza ayisebenzi namhlanje abantu abasebenza yabona ngoba njalo umuntu omnyama mangabe yena eqala something corruption noma ngangena bani umuntu omnyama njengamanje avula amathuba nje emsebenzi ungabona isimanga angashawa eminyango kuthiwa hayi lo ne corruption lo uyantshontsha ngoba abamfuna umuntu ophakamisa umuntu omnyama hayi makuphakama umlungu ke lapho ke oKotsana ya ngoba umlungu ophakamayo kuyoze kube inini thina ezindle emnyama sibukelana phansi shuthi thina kahle kahle ayikho into esingayenza kufana nomuntu mina ungitshela ukuthi yabona nje ngeke sibe ilutho ngaphandle kwabelungu wake waba yini bekhona wake waba yini bekhona wake waba yini bekhona thiwa ngala ko Northwest camp noma Northwest thiwa abantu bakhona bakwazi ukwenza thiwa bakwazi ukwenza ilokhunjana ipeanut butter
bayakwazi ukuyenza kodwa ulokhunjana uba lomlungu lo bani oprime lomlungu lo wayithatha into yokwenza ukuthi ku-idea yama peanut butter wayithatha wayenze yakhe ngala kanti kodwa ngala kodwa North West bayakwazi ukuyenza i-peanut butter abantu bakhona bayakwazi ukuyenza idea le wayithatha oprime wayenza peanut butter nje manje iphuma kilo khunja yakhe yabo iphuma nje kuyangani manje uyena umuntu ngobani sibhilivele ekutheni thina umlungu yena umuntu engaza kanconyana nje complaining isikhathi sabo siphelile sikhathele ukucindezelwa sikhathele ukucindezelwa yokwazi ukuthi umuntu omnyama akanamandla okwenza into no Brian Molif noKoko bakwazi ukuthi Eskom bawubambe abantu abamnyama engikhuluma ngabo kwaswayona imida le ibona kotsana kwathiwa laba Eskom bla 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 magupcha bla 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 corruption bangcoliswa benza kahle Eskom wafaka umlungu thesefaki umlungu loyo yakhala wazishiya phakathi ngobani ayibonakala into enhle enze umuntu omnyama meqhamuka ibayile emhlophe ukuze ukwazi ukuthi kubonakala asazi ngoba phela umkhonto wesizwe uzongena and abantu abamnyama bakithi bazophakama bazoba nemali bazoba namakhampani bazoba nama construction abantu abamnyama bakithi bazoba amamiliyoni abantu bakithi nizothini corruption ngani corruption bahluphe abantu bakithi engathi thina sizayele ukuhlupheka nje thina umuntu omnyama enza ukuhlupheka nahlupheka umuntu omnyama avuka mbosebenze nomlungu ama China ngala wona avuka ekseni athi ngisayi emsebenzini ayosebenza umsebenzi wawo angene ngo6 aphume ngo4 ntambama uphume emsebenzini wabo bokhiqiza into yabo wena ubhizi uyavuka ekseni wena uvuka usebenza nomlungu wena no ngane zakwethu awukumbuka umuntu omnyama umthembe awukumbuka umuntu omnyama umthembe uma kukuthi wena uzibuka wena ungeke uzophumelela hayi mntamba ungasibuki sonke ungasibuki sonke mawuzibuka ukuthi wena impilo yakho wena iyohlezi njalo iphila ngesarali ungasibuki sonke ungasibuki sonke ungasibuki sonke thina sophumelela thina siyindle emnyama thina sizoba amamiliyoni thina siyindle emnyama thina siwaphatha amakhampani siyindle emnyama thina sobaqasha belungu siyindle emnyama mawukuthi kokubona lokho wena masibambezele thina ngasibambezele thina mawukuthi lokho wena awukuboni ngasibambezele thina thina sazowabona imoto amaveni abantu abamnyama ebhalwe ama construction nangomunye uthi ngeke mfuthu ukhohlwe ulanga uma uzikhohlwe wena phela hayi thina sonke lento ayibona siyibona sonke mawubukwehluleka wena okwakho lokho thina sikubona lokho mawuzibona wena ungeke usaphumelela wena empilweni ngasifaki thina zibone wena langa uzibone wena langa ungaphumeleli ungasifaki lapho thina sikho lapho thina siyiboni lapho sabantu thina bokuqala izinto ezingekho zibe khona sabantu bokuqala phansi into esikhuphuke naye phezulu yithi labo ungasifaki lapho thina inhluphekweni yakho mawuthi labantu ukhuluma ngapha abantu mawuthi labantu ukhuluma ngapha abantu mawuthi labantu bayakhile lento
yokuthi umuntu omnyama angaphakama bayakhila system nje ngithi lesifuna ukuyibreaka njengamanje yabo so ndingasifaki lapho thina ngasifaki lapho thina mina angifuni mina ungifake enhluphekweni yakho mina mawusu give uphile ungangifaki mina angigive uphile mina baningi abantu abangagive uphile mina ngiyabhilivela kwindlela inyama yakithi ukuthi inyama yakithi izophumelela and izoya phambili lento izoyenza ngiyabhilivela mina ungabhilivela wena okwakho lokho wena izolo ngithole iWhatsApp izolo umfowethu ngiWhatsAppile wathi wekhoma ngifuna ukutshela khoma ukuthi njengamanje i-tuckshop senginayo ngivuke ekseni ngemsebenzini ngishiye udadewethu engidayisele ekhaya lento khoma wathi ungikhuthaza ngayo sengiyenzile sengibalansisile manje umsebenzi ngala i-tuckshop ngala ngashayisa umfowethu ngiyabonga ngathi ngiyabonga cha unamandla ukuthi lento usuyenza yabalance ukuthi uvuke ekseni ngemsebenzini ngala ibusiness mhlambe ngelinye ilanga uyogcina umsebenzi wakho lo usukudlela isikhathi usudinyakala kakhulu ngala kwebusiness sifuna abantu abanjalo thina mina ngiyabhilive umuntu omnyama mina ukuthi umuntu omnyama uzophumelela uma ukuthi wena uyabona awumboni umuntu omnyama ephumelela hayi okwakho lo ungasifaki thina ngasifaki thina ngiyabhilivela kumuntu omnyama wakithi mina ukuthi umuntu omnyama wakithi angayenza into enhle wathi omunye ngeyilanga kumina ethi manje akho uma ubheka wena ngeke yena umuntu abamnyama babulalane mangabe uthi mina ngicokubuza ungangibulala wena hayi ngeke kubulale mina khoma wathi mbuka ke uma ungeke ungibulale wena ngeke kubulale nami okusho ukuthi mina nawe singayenza into right why emqondweni wethi njalo ukuthiwa umuntu omnyama uthiwa wenza obulalana ungangibulala wena cha ngeke kubulale khoma nami ngeke kubulale nami okusho ukuthi kunabantu abanjalo South Africa kunabantu abamnyama abanjalo fundani bafethu ukukholelwa kwindlela emnyama mawubona umuntu omnyama wakini ephumelela mshayela izandla ungaluthi ayi uthwele unkosimala no bantu bakwethu ayikho into enjalo bakhona labo bakhona futhi abantu abasebenzise lento le babeka 1+1 bahlangana akuwona wonke umuntu ovuka ekseni wahamba uthwala waphumelela bakhona abantu abasebenzile kusasa lo bhuti lo uthe kumina khomo nginesitolo manje ekhaya njoba ukhulumile nje ngikulayela njalo mfowethu ngivuke ekseni ngihamba ngemsebenzini ngishiye usisi wami esitolo engidayisela uthi ehamba emsebenzini mama uyabuya ntambama hey malini lesizela hayi 500 rand hayi kushoda ukuthi yabo usiyakwazi ukuba nemali aseyenza ekhaya yabo ngelinye ilanga izokhula into yakhe agcine isimdlela isikhathi ngala abe focus kuyo sikhulu istock sibe sikhulu yothi lapho 212 no ngane zakwethu akubona abongane abamnyama abathwele ngane zakwethu asimhlonipheni umuntu omnyama wakithi kwibusiness ngoba into ebanga ukuthi sisabe ukungena kwibusiness inxa ukuthi thina sisodwa sindle emnyama asibonani siphumelela please ngane zakwethu ake sibuke lena sibuke ngenye indlela manje mawubuka umuntu omnyama ungambuka umuntu omnyama njengesihluleki